Музично-танечна манифестација Зецох Червене пупче и того року мала два цалосци. У перши части виведзени 12 нови композиции за дзеци, втори у провадзењу дзецинского хору Шкорванчки, отшпивали дзеци за Озруского керестура код Цура и Нового Саду. A druga čas dos, možem povedať, i obsjažna, poneže tu jako šetri máme takovou principu, že všetky kulturno-umetnické društva po našich mestoch, u ktorých robia dzecínskych sekcií, takže da majú nahodu i šansu i ukázať tu svoju robotu i na Červenim pupču. Najveći učešniki buli z Ozruskog kerestura i Đurđova, a nastupili i dzeci z Ozbikiću, Šidu, Verbasu, Kocura, Novog Orahova, Novog Sadu i z Mikloševcoh. Po čas ih nastupu žiri vyberal najkrašu dzecinsku kompoziciju i tekst. Perši nagradi dostali Michal Barna za kompoziciju Zaljubeni školjar i Vesna Nađ za tekst špivanki Kosmonaut. U ramikoh festivala Červena ruža včera otvorena i vistava Maljunkog avtora Milana Kolbasa, na kotrej bul prisutni i vislanjik predsjedatelja Republike Srbije Tomislava Nikolića i ohosovitnjik za kulturu Radovan Pavlović. Z oglядом, že Milan Kolbas teraz nedávno mal u Žablju svoju samostojnu výstavu, znači praktično mal u telju robote, že može zadovoljiti, že bi še jeden taki prostor moh popuniti. A z druhého boku on doteraz nevykladal v ramikoch Červenej ruži, takže sme na odboru odlučili, že by baš i ova výstava bola predstavljena tu u Kerestore. Výstava za naščeviteľov bude otvorena všetky 3 festivalski dni.